Dati message kay nag-i-share kada kayo kakabsat, itata nga bigat, kada tayo nga members stage BBC, kada kayo nga new believers, kan partners, kayat ko nga indengan nyo nga nasayaat because the title of our message today is Vital Reasons Why We Do Church Planting. Amen. That's the title of the message. Vital Reasons Why We Do Church Planting. Anong ka na sound dati church planting kakabsat? Makita yo kadigiti recent days kan weeks. Anat nakita yo kakabsat nga turturong ti church tayo. Malaksit ti building project, building renovations, building beautifications and maintenance. Anat nakita yo kakabsat nga madamangar aramiden ti apo ti church tayo. Nakayan ta Facebook. Can you shout? Can you type? Yan ta Zoom? What do you see the Lord is doing in the last 2 weeks? Aside from our building project, aside from our building beautification and renovation, what have you observed in the HBBC? Ang pinag-type sa didi Facebook. Okay? At nakita yung kabsat. Base ka, di nakikita yung pictures. Meron na ba? Muno madideti Facebook ko nag-stick. Awampay, Facebook. You are 173. Wala kahit isa ang nagbigay. Ayan, sabi ni Pastor Bert, church planting pastor. Cyril Magaway, church planting. Marivic, church planting. Jimmy Valiente, growing. Renante Colaba, evangelization. Sister Christy, Mission Church in Apari. Very, very, very correct. We are doing church planting. Ma'am Madeline Foliosco, churches. Rosemary, Pagtakunan Church Planting, Ella Castillo Growing, Anjego Church Planting, Cecilia Church Planting, Isagani Kadjente Mission Trips. My question to you this morning, which is I am going to answer, Ma'am Lydia Agatep, sabi niya, growing membership, amen. Okay, moving forward for greatness. Putting up buildings and mission places. Praise the Lord. Mission Church in Apari. Now, my question which we are going to answer today is this. Apay kakabsat ng church planting tayo. Why are we traveling to Apari? Next week will be our 3rd time to go. We will drop by Lasam and Sanchez, Palubos, Itiapo. Before we get into that, I would like to show you and for you to see firsthand pictures of the ongoing church planting in Apari, Cagayan. Okay? Go ahead. Wow. Amen. Okay, ano dito? Dito DJ Bible study kakabsat. We had a Bible study last Tuesday night. The person in blue is Paul. I personally witnessed to him. Agub-ubray so nakakabsat, Ijay Rusco. Kahit DJ kaabay na ni J. Rick, Pastor June personally shared to him the gospel, working at Rusi. Paul is a family man. At the DJ anak nakakabsat nga nakipagdingeg ti sa Utiapo, kahit kunana, kung kunakaroon ti family pastor, no malpas deti chapel ka, asidig deti umay may pakigimungan ng kunana. Praise God. Okay? Nagragsak ti pusom nga makanggag ti kasjay no si kaka church planter. Nga dada dagiti maging bunga, di panang i-preach mo ti gospel, ken panang witness mo. Next picture. Okay? After I witnessed, I was witnessing to Paul ni Nana na tinaganan. Ken Mary Joy, di babae, ken digiti ubing. Okay? Then next, Alpier also witnessed to 2 fathers. Next. Okay. Yan. So, detan kakabsat, DJ Karatula tayo. Welcome, Hosanna Bible Baptist Church, Apari Mission. You know what? The community is starting to feel our presence. Kung ni Mang Abo, DJ Pintor ngayon tugot me, so dadi nagpimpinta, Pastor, iti alas 5, dagam dito agtugtugaw kat ademi nagpicture-picture dito yung kunana, naka-slacks da kunana. So we don't know who are those people who came nga na-curious, may panggap ka dito nga trabaho kakabsat,
But the community is starting to feel our presence. Okay? More about that later on. Deto, I thank you, Kuya Rodel, Ate Josie, for lending. Dito forward yo kakabsat, BMP Builder Supply, dito highway, kukwa da deta, impabulod da, ginasulinaan tayo, inikantay latikwa DJ driver. Ket, nagbiyahe da kini Edward. Amin digitay nabagbag nga taw-tawa, digita ni. Naggapo dito building tayo ti Bakara, na ibiyahe nga napan di apari. Isot na ikabil dita, open space. Go ahead, makita yun to. That's Pastor John, supervising the ongoing nga panagibaba di gijay tawa nga naggapo ti kapilya tayo. Next. Okay. Dito ti fellowship mi nga mangmangan. Ti Jason, DJ, sa balikit kita na, ti Pintor. Tito Dante, kantay kabsat na, came over. That's me, Mama, Pastor June, Ma'am Evelyn, Edward, Alfier. Okay, ni Kevin, awan ni J picture. Next. Digitan tawa tayo, diti kapilya ti Bakara, napanan apari. Praise the Lord. Okay. Deta ti, along the highway, this highway, Mapanjibuge. Sentro ti ayan tayo. 121 Rizal Street, Barangay Maura, Apari, Cagayan. Okay, next. Deta dedi umuna pelang panagkalida DJ Pundasyon para DJ Mission House tayo. Next. Praise God, ti wisdom ni Pastor John. Nagalisto nga nagpanunot kakabsat kat kunana kasi kita nyo ay so nga kung kunak no day baga ni Pastor John tung palen nyo nga sigod because nakaprograma ta panunot na digita kunak. Once nga the order ni Pastor John aramidem because nakaprograma ta panunot na digitag sa saruno. You know, agawid kami, that was pers nga papambi agawid kam ti kamalman na, kat tibigat kinita mi kakabsat, no yan na ti pangipwestuan, so kinita na nakita na, bodega deta kakabsat. Awan jay mind mo, any one of us nga dadjay, awan jay panunot mo nga dijay kakabsat kadagbali na mission house, dijay nga area. Ngayon pagkita ni Pastor John, deto yen ko na, nakapolo pelang da Pastor Dennis, naka-slacks, di Alpier, ni Jeric, ni Kevin, agbagbag kayong kunana, napanda nagbulod maso, nakadisente da pelang kakabsan. So dito di kong kunag, the order ni Pastor John, Aramida Madagos. So nga dito kakabsan, you would not imagine, nga DJ Bodega, kadagbalin iso na nga kasta. Hampay nalpas, nga partly nalpasan nga kabsat. Deta di mission house tayon, can accommodate about 60 to 80 people, plus DJ kit kita ni Pastor John nga side. Okay, that's another open area, malinungan amin deta, another 60. So the mission house can accommodate about 100 to 150 people. You see that? Ket, last time nga napang nag-canvas si TV, 33,500, kat impresent mi lang kakabsat, to God be the glory, ada nag-respond nga dagos, iso nga kabigatan na pamiginatang ta TV monitor, 33,500. Inyaramida nga sigod ni Tito Dante stand. Kung ni Pastor John, Brother Dante, yaramida mi stand. Pastor, inaramida na nga sigod kakabsat ti stand. Di ba? Tapos na igatangan mo ti speaker na panaggimatang J Novo. Can you imagine? Ada Novo J Apari. Dakdakkel pa J Novo ti Apari. Ngam deti kwa, ME tilawag. Na panaggimatang ti speaker kakabsat. Iso nga nag-total, I think, 39 or 38. But the receipt is there. Kompleto kakabsat di resibo tayo. Okay? So nga madama kakabsat iti paubra. Next picture. That's Kayron. Okay? Apo ko ni Ma'am Lydia Agatep from Lasam. Kayron is an IT student, third-year student at CSU Carig. Agbasbasa di Cagayan State University. And I witnessed to him and shared to him the gospel. After nga nangal daw kami ijay City Mall. No, Mini Mall, gayam. Nangal daw kami ijay, treat me, digiti nagbaptize. So I shared to him the gospel and he accepted the Lord Jesus Christ as his personal Savior. Okay? Good morning, Kayron. I hope you're watching today. Next. Deta mo't kakabsat, idin follow up ni Pastor June, digiti 4 candidates for baptism tayo. John,
Ma'am Lydia, ni Eric, and Ma'am Evelyn. Yan. Dito dyan nagyanam mi kakabsat, nagtuluyan mi nga hotel, Diane's Hotel. Okay? Kahit impausar da deti nga area for free. Impausar da di swimming pool for free nga nagbaptizan mi kakabsat. Actually, 100 pesos ko mat-charge ti per head di swimming pool. Ngem, into da nga kunak, I'm a pastor, usar mi man ta swimming pool yo, kat ada baptizan mi kunak. When sir, okay lang, usarin nyo lata. So, we use their swimming pool for free. Now, can you show the video? Di kita na-baptize tayo? Upat. That is John. Okay. John is now in Manila. I hope John is watching. And nag-swab test kasi agsubli di Canada. He's from Toronto. Oh, nakilpe lang buhok na. Ang balbaliwan to ti Apo kapsat. Praise the Lord. Dalpasen? Oh, magbibidyo. Okay. That's Brother Eric. Okay, Brother Eric is a family man. Ti wife na dadji abroad. Anak ko. Amen. Ma'am Lydia Agatep from Lasam. Ma'am Lydia Agatep, praise the Lord. Anak ko, picture. Okay. And Ma'am Evelyn, 73 years old. Isuti kabaketan ka taengan nga binaptize ko kakabsat. Kat numan pa'y nakapsut ti baginan. Kat talagang hana kumakayan kakabsat. Ngem talagang pinilit na nga limusong ijay danom. Nure nakalamlamiis. Kat inulit ko kakabsat nga in pararem. Because di mo na nga pa nang ipararem ko kat ngimato di ima na kakabsat. So ako nakat ulitin tamam kat bakahan na baptista imam. So nga dapat ulitin ta. So nga deta kakabsat inulit mi nga impararem. Oo. So ako ma'am, ang kamadanagan, sarapaan da ka. Yun, nabaptize ng kakabsat ni Ma'am Evelyn. We have 4 new members of the HBBC family. To God be all the glory. Amen, kakabsat? Wow. Hanggang maragsakan? Oh. Kada kay dita Australia, agtutulag kayong agawi din. Baptizan kayo muteng kakabsat. Amen ba? Kuna the angel, idi natawagan mi, di ko agad makapaapal, pastor. Kuna na, talaga Praise the Lord. Okay? So, I would like to share with you, apay kakabsat, nga church planting tayo. Well, that building is not a church, but this is the sanctuary for the church. And we have beautiful buildings. Pasukin, Claveria, Bacara, Lawag. Nakapimpintas na kiti buildings tayo. But why are we doing the church planting? You know what? Last year, hundreds of churches have closed their doors, literally. Hala nga digiti buildings na tinag-close, no dikat they stop in operation because of the pandemic. Handa masustainan kakabsat. Mabaling nga awan kasla-kasti nga live stream da, and their members could no longer be ministered unto. So adult churches nga nag-close. But praise the Lord, by His grace, dito HBBC, dimtang ti pandemic, get nagkaroon tayo ti live stream, and through the live stream, ado dagiti nagbalin nga opportunities, open doors tayo, tapno makairugi tayo iti church. Ti number 1 kakabsat kat deti Australia. Through the live stream ministry, deti Australia outreach kat na-start iti last year. Na-inauguran June 2021. Kat 1 year tun kakabsat nga outreach iti Australia, slowly but surely, their numbers are growing. And we praise God, their numbers are not only growing, but the new believers are growing in their faith. Ni Brother Mel, kini Angel, kung nada kanyak pastor, agorder kami 150 daily bread. Tay bunong minto, dete birthday, dete anak mi. Kada eksakto, because 300 daily bread has just arrived. Some churches have reasons why they don't church plant. At digiti churches nga kunada, okay tayon, ada building tayon, naragsak tayon, agpe-fellowship tayo latan, be amon, because it takes a lot of sacrifice plus the pandemic. But we are going to see the reason, kaya't kung ipakita kada kayo, apay nga agbiyahe tayo di apari.
And you pray for it because the plano, April or May, comes April or May, we are going to organize a group of dozens of our members. Mapantayot apari, lasam ken kagayan, ket ag soul winning tayo kakabsat. Okay? Why are we doing this? Ado dagiti reasons kakabsat biblical, but pinilik ti talo nga nadadagsen nga reasons apay nga church plant tayo. Number 1, because of the mandate of our Lord. Because of the mandate of our Lord. As Christians and as a church, deto'y kumati puso ken panunod tayo. Nga DJ mandato bilin iti Apo ket ipatungpal tayo. Matthew chapter 28, this is the Great Commission. What is this? Everybody say, the Great Commission. Dakkel nga bilin. Everybody say, the Ilocano. Dakkel a bilin. Sino makimbilin? Ni Apo Jesus. Sino't nang ibilinan na? Kada tayo nga namati ken kuana. Tatagakabsat, Matthew chapter 28, 19 and 20, the Bible says, let's read, deti dakkel a bilin, go ye therefore. The word is go. Deti word nga go is saturation, if you're taking notes. Go, saturation ti meaning na. Anat saturate? Awan itilabsan tayo. Numabalbalin, amin kakabsat, ket intayo danunen. Teach all nations. The word is teach. Anat isuro tayo? Salvation. So go is what? Everybody say? Saturation. Teach is what? Isuro tayo ti panakaisalakan. So da kayo dita Australia, you are a new mission. Isuro yu kadigita gagayim yu no kasano da nga maisalakan. Number 3, baptizing them. Dagiti umawat ti Apo, kuna ni Apo Jesus, bautisaran nyo ida. I-identify yo. The word is identification. Identification. Maibilang kada kayo. Ibilang yu ida kada kayo through baptism. Verse 20, teaching them to observe all things. That is education. So makita yung kakabsat, THBBC, kasla eskwela. May enroll ka, agbasa ka, ket rumwar ka, agbaling ka nga blessing to komunidad. So naisalakan ka, at daimay, nang idanon king ka ti Ebanghelyo, inawat mo ni Kristo, nabautisaran ka, na ikamang ka ti church, ket aday ti pastor nga mangyadal, mangisuro king ka ti Biblia, tapnon iti kasta dumakkel ka ti pammatim, agbaling kan tumet a manursuro, haan nga manursuron. Okay? You will become a teacher. So, the command of Jesus to the church is go. That means saturate. So, napantay di apari. Teach, insuro tayo ti pan nakaisalakan. Adut na win tayon. Dozens of them have heard the gospel. Baptizing them, ada upat nga nabautisaran. Teaching them, so we are going to conduct online discipleship. Continuous education. Deta ti mandate ti Apo kada tayo. Acts 1:8. Acts 1:8. Everybody read, basahin tayo. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Now, Jesus was talking to His disciples. Kunana, agbaling kayo nga witness. Anat witness? Ti witness kakabsat, mangi paduyak-yak, mangi baga, day dyan napasamak. So, ti trabaho tayo kakabsat, i-share tayo ti sabali, jay inaramid ti Apo ti biyag tayo. The Lord has saved you. Amen ba? Amen. I-share mo ti sabali, di panangisalakan ti Apo so that they will also be saved. Ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem. Deta Jerusalem, isut hometown da. Judea, kabangibang. Samaria is another region and unto the uttermost part. Ibig sabihin, deto'y pa nag-share tayo ti gospel kakabsat should be like a ripple effect, expanding. That is the mandate of our Lord. Philippians 1:27.
Philippians 1:27, the Bible says, only, everybody read, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Now, kas anak ti Apo kakabsat, it is our joy to fulfill and obey God's mandate and order. Datayo nga anak ti Apo, masursuro tayo kuma, ti agbalin nga obedient, kada ito'y dakil nga bilin iti Apo. Now, anyaman ti maragpat mo iti panagbiag, anyaman iti ti Apo nga blessing kan ka, idedikar mo data iti Apo, tapno agbalin ka nga partaker, wenno partner, ti panakaipatungpal deti mandate iti Apo. So, the clear thing is, to us as a church, we go, we saturate, we preach the gospel, we baptize believers, we conduct discipleship. Why? Because we are fulfilling the mandate of our Lord. Question, kaya't yumot lang kakabsat, nga magipasat, ti panang tungpal tayo, deti mandato ti Apo, tayag yut imayo. Kaya't yumot lang ti makipasat. Amen? Yes, very good. Now, as far as this mandate is concerned, I want you to know nga agyaman tayo ti Apo kakabsat, nga adda tayo itatanga na isalakan, adda ti church tayo. You know why? Because somebody fulfilled the mandate. 100 years ago, the gospel, the biblical gospel, came to the Philippine Islands through the American missionaries. So the giting American missionaries, they were mindful of the mandate of the Lord. Kat kunada, let's go to the Philippines and bring the gospel to the Filipino people. So they came to the Philippines during that time, the prevalent nga religion di Pilipinas kat Catholicism. Iso nga ti Pilipinas kakabsat has been under the traditional power of the Catholicism for 400 years. Iso nga naiparamot kakabsat, ti relihiyon ti Catholicism di Pilipinas. 1600s, idi imay ni Magellan, kat intugkel da di krus nga espada, yan ta lapo-lapo, yan ta Cebu kakabsat. Kat di ti simbolo, ti panakairugi, iti Catholicismo di Pilipinas. Okay? So everybody became Catholic almost. The Philippines was Christianized through the Catholicism. But 100 years ago, imay digiti first Baptists. Ti umuna nga Baptist nga imay nga naiplant ti Pilipinas, kat masarakan ijay Haro, Iloilo. I've been to that place, I've seen the church building, and it's wonderful in feeling nga makita kakabsat, DJ imuna nga Baptist Church nga naiplant ditoy Pilipinas. Okay? And from that Baptist Church, immado dagiti Baptist churches nga naiplant ditoy Pilipinas. Idi nagsubli kakabsat ni MacArthur. Anak ko na ni MacArthur, idi mapan di Amerika. Anak Karina kadigiti Pilipino. Anak ko na na, I shall return. So, nagsubli di Amerika, idi agsubli ti Pilipinas ni MacArthur kakabsat, intugot na dagiti American missionaries. Kaduan kadagiting American missionaries, kat nagadal iti Harvard University. During those days, the Harvard kakabsat, as we know, a prestigious university today, the Harvard idi pagbasaan dagiti ag ministry, ag pastor. So nga di Harvard University, at the theological course na even today. Because originally, Harvard was a training ground for those who are preparing for the ministry. So intugot na kakabsat, kat digiti Baptist missionaries, okay?
tinagplantan dati churches kakabsat, Visayas and Mindanao area. Ti may iti Luzon kan Upper Northern Philippines, kat Methodist kan dagiti UCCP. Iso nga kaaduan dita Cagayan, ti na-encounter me, members ti UCCP kan Methodist. Okay? Ngam sad to say, nga kaaduan nga Methodist kan UCCP, tinagbalin nga doktrina na kakabsat, kat salvation by works. Iso nga datay lang nga Baptist, ti strong nga mangikaskasaba nga ti salvation by grace through faith. No at dada maamuan nyo nga evangelical groups, nga ipipreach na nga ti salvation is by grace through faith alone, kakabsat, Baptist ti muna nga nangikaskasaba dayta dito'y Pilipinas. So we are going to Cagayan, we are going to places. Why? Because kaya tayo nga ikasaba, ti pudno nga mensahe. The word of truth, the gospel of salvation. That salvation is by grace through faith alone. So nga ni Pastor John kakabsat, very straightforward nga agsarita, kadagiti kakabsat nga na-sharean tayo di apari. Kuna na nga rod kini Ma'am Lydia. Hello Ma'am Lydia, good morning. Kuna na nga kasta, Ma'am Lydia kat ada Methodist background na ngamin. Kuna ni Pastor John Kingkwana, pumanaw ka ditan, hanaustut doktrina na deta, ti salvation na by works. Deti la church tay ti Baptist, ti strong, nga mangipiprits, nga ti pan nakaisalakan, kat parabor ti apo, babaan ti pamati. Kat kuna ni Ma'am Lydia, pastor, iso nga nagpabaptizen kakabsat, kat baptizen ni Ma'am Lydia, may sa isunan nga kadwa tayo jelasan, nga mangibunan nag ti pudno, nga mensahe ti dalan ti pan nakaisalakan. Nakita yo? So praise God. At dadadigiti missionaries ngay may ti Pilipinas nga numampay kakabsat narigat, they had to cross the sea, they had to cross borders, they came over and brought the gospel to us na amwantay ti kinapudno, we were set free from traditional faith, from traditional religion, ket adda kada tayon ti pudno nga mensahe, the truth that set us free. Oh, iso nga dapat datayo kakabsat maragsakan tayo. Nagadot membro tayo kakabsat nga naggapu iti kasta ngam nalawlawaganan. Oh, ni Ma'am Mila Rosete, pakita man Ma'am Rosete. Tapnon ti kasta, da kayo nga new believers kat makita yun anyat nagapuanan ti Apo. Ma'am Mila, good morning. Amuyo ka di nga ni Ma'am Mila Rosete, kat may sa isuna idi, nga daulo, leader, dagiti manglulwalo, ijay lawag. Isuna idi, mangi daulo, dagiti manglulwalot, minatay. Hello ma'am? Sir Menry, good morning. Oo. Isunat mangi daulo, dagiti manglulwalot, minatay idi. Oh, no, dati minatay kakabsat. Kaya ba ni Lula Mila, isut manglulwalo. Lualwanda kakabsat. Agat adumot nga pa-price, kada linapet, iti naramanan ni Ma'am Mila, gapot pa ng lulwalo na. O idikwan kakabsat, na i-share king kwan ti ibanghelyo, nalawlawagan iti panunot na. At first, mapan makimisat Sabado, o may makigimong didi kapilya ti Domingo. At han na nalaka kakabsat, nga panawan, DJ, han na usto nga pamati, nga naggapuan na. At isot dinaklan na eh. Kat kastat kaadwaan, kunada kat, dahi ti tinakaya nakakakon, dahi ti pakatayakon kunada. Eh kat saan nakakabsat, masapol nga na amuam ti kinapudno, panawa mon di kilo, panawa mon di palso, agtakder kat kinapudno. Tano na amuam mon ti kinapudno, kat itultuloy mo pela, di kamali kakabsat, kat maag ka. Right? O, iso nga ni Ma'am Mila, kunana ide, madideto'y pumaya ka, nga mapanak makimisat Sabado, sa akmapan makikapilya di Baptisti Domingo. Ana deto yan. Masapo na may salat papanak. Either pudno ti maysa, palso ti maysa, han na mabaling nga pudno dang agpada. So she decided na bautisaran, isot imuna kakabsat nga na baptize, became a member of our church, and finally, itultulnog pelang ni Sir Menry dito Bacarayde. Sir Menry, you remember?
So dagini Jane, itultulnog na idang umay, makigimong bagara all the way from Lawag. Until such time, I cannot forget, I think I invited Sir Menry, umay kay tumad. Sir, padasan niyo mat ti makigimong. No Jack Mariro kakabsat, Father's Day nga ta, dedi umayo pa nagigimong, uno birthday. Father's Day? Father's Day. Kat imay nakigimong kakabsat, namuan na ti kinapudno, inawat na ni Kristo, sipod dayjay, tuloy-tuloy ni Sir Menry, na bautisaran, and the whole family is a member of our church. To God be the glory. Kat ne, adupay kakabsat, so nga, intayo kati kasabatay ti Ebanghelyo, tati amu ti tao kakabsat nga mensahe, kamali, palso. So ibaga tayo kadakwadat kinapudno. We have the mandate. We have the mandate from our Lord. So ako nadagat, naggapon ta relihiyon nyo, naggapon ta church yo, naggapo tayo kinapo Jesus. Kat teter aramiden nyo naggapon na, mandato nga naggapo kinapo Jesus. So we do church planting because of the mandate of our Lord. Number 2, because of the value of soul. Because of the value and destiny of soul. Mapantayo agi-start ka digiti churches, kadigiti nga luglugar kakabsat because of the value and destiny of soul. You know, Apari has 80,000 in population. 80,000. Ket siguro, DJ ti rason na no apeng Hanag City, kurang ti populasyon na. But that's big. That's almost triple the population of Bacara. Okay? Oh, DJ Ayantik Mission House tayo has the biggest population, barangay with the largest population, 8,000 people. Amo yun apay nga nagaduti tao ayan Mission House tayo Apari. Igid ti baybay. Hanos to, Edward? Ni Edward taga igid baybay. Apay pastor, no igid ti baybay, adot ubing. Agpakturyat ubing kunada no igid kan ti baybay. Iso nga ijay barangay Maura, 8,000 ti population na. That is 8,000 souls. Nga di kito'y ada relihiyon da, ada pamati da, ada tradisyon da. Ngem na usto ti ada kadakwada nga sursuro. So intayo kat ibagatay ti kinapudno because no na usto di pamati nga ada kadakwada agturong da kakabsat ti panakadusa. Agturong da di impyerno. Isu nga intayo idanon. Tapno maamuan dat kinapudno. Adda digiti gomura, adda digiti masaktan, adda digiti umawat. Ngem patsek nga dadain tuding tiyapo, nga naluuman ti puso na, nga dumngeg ti sao tiyapo, nga mangawat ti kinapudno, ket agtalek kini Kristo nga mangisalakan. Oh. So nga kada kayumat kakabsat, dagiti kakabagyan nyo, kaubraan nyo, gagayem nyo, adda pamati da di kita, adda relihiyon da, adda iti sarili da nga panunot. Ngem ti problema hana usto di pamati da. Hana usto di relihiyon da. Katadaking ka ti kinapudno. You have the mandate of the Lord. You should care for the souls of your friends, your relatives. Kat ishare mo kadakwada ti Ebanghelyo ti panakaisalakan. No hamu-amu nga ishare. Mangayab ka ti sabali kat ko ng brother, may kamanta, ishare taman ti gospel ka dito friend ko. Mark chapter 8, verse 36 to 37. Mark chapter 8, for what shall it profit, amen. Kitam, anyat magangganab ti maysa nga tao, nga magunot na ti amin na lubong, mapukaw na met ti kararwana. Kuray sikat kabakdangan nga tao ti lubong, no dim na amuan ti kinapudot pan nakaisalakan. Numatay ka, di na ka maisalakan ta kwartam. Di na ka maisalakan ta kinabaknang mo. Di na ka maisalakan da kita sa nikwam. What shall it profit a man if he gain the world but lose his own soul? Kakabsat, uray pagtitipunem ti amin nga kwarta ti lubong. Ikabil mo't may nga dakila bangko. Pagtitipunem ti amin nagkakapinta sa luglugan. Ikabil mo't may nga dakila pagparkingan. Alaem amin nga titulo ti dagdaga, ikabil mo ti maysa nga dakila vault, dagupem numanot presyo na amin kakabsat, dayta gatad ken balor na, saan tupay nga makaumanay, nga mangisalakan wano mang bayad, ti pan nakaisalakan ti maysa a kararwa.
Ngam ni Kristo imay, pinanawan na ti langit, nagsakripisyo, natay de krus ti Kalbaryo, nagayos ti darana, naitanem ket nagungar. Hapay, because isulaeng ti mabalin nga makaisalakan iti kararwa iti tao. The worth of a soul is more precious than all the riches of this world. So nga nakita yun, day mission house, manut nagastutay ti pa nagkunayo, day kakapsat. Umabot siguro ti nasurok nga 200,000, halos 200. Tinagastusan kakabsat, deta papapan di apari, deta pa nagpa-develop kan amin pay. But they giant tinapanan, deta missions offering tayo. At the mission offering tayo. They giant tinapanan, deta mission offering tayo. And listen to this. Maysa dua, dosena nga kararwa tinaisalakan. What is 100,000? What is 150,000? Na isalakan ti may sa akararwa. The value and destiny of soul. See that? Isu nga kakabsat, panunutan nyo ti kararwa, dagiti kabagyan nyo. Kararwa, dagiti gagayim nyo, nga di pa'y naisalakan. Kat kunam kadakwada, kayat ko nga mamamum ti apo. Number 3, vital reason why we do church planting. Number 3, because people need the Lord. People need the Lord. Ti tao kakabsat, anat pagkasapulan ti tao, alaman, anat kadwa na pagkasapulan ti tao, anat pagparparikutan ti tao nga kasapulan. Kwarta, isong agtrabaho, isong kadakay nga daduma, dakay ta abroad, apay, because kwarta ti kadakla na problema ti tao. Kwarta ti kadakla na parikot ti tao. But listen, hala nga kwarta ti kasapulan ti tao kakabsat, number 1 ti apo nga kasapulan ti tao. Adot tao nga napintas ti trabaho na, ada kwarta na, napintas ti balay nangam awan ti apo ti biyag na, anat makita ang kakabsat, darkness, misery, loneliness, heartaches, sorrow, because awan ti apo ti biyag na kakabsat. Kat king ka, awan man king ka ti adu nga kinabak na, ngem ada ti apo king ka. And that is worth more than all riches of this world. People need the Lord. Amom, listen. Kita ti biyag mo sakbay nga naisalakan ka. Kita ti biyag mo sakbay nga inawat mo ti apo. Kitam day nga biyag mo idi. Kat kunam, Lord, agyamanak ta insalakan nak. Agyamanak, tabinalbaliwan nak. Agyamanak apo, tanaam mo ka. Tanog tultuloyak pelang kaday di biyag ko idi apo Diyos. Malaksid nga agturungag ti impyerno. Ngamiti dayto nga biyag, agturungag kuma, kadigiti adu nga troubles ti panagbiag. Nga magyaman nagtanam amo ka. Now, deti ti challenge ko king ka. DJ biyag mo idi. Mabaling nga si ka agin inom, mamartek, drugs, wano, adu dagiti aramid mo, sugsugal kan amin pay, ngamiti nam amom ti apo, binalbaliwan na ka ti Diyos because if any man be in Christ, is a new creature, all things are passed away, all things are become new, God changed you, God transformed you. Amom ti aramidem, sa pulong digidje nga tattao, nga dati nga kainumam, kadkaduam nga agsyab-syabo, kat ingkag takder ti sangwanan dagat kunam, binalbaliwan nak ti apo, kayat ko nga mamamuyong mo iti apo. People need the Lord just as you have needed the Lord. They need the Lord. Kat awan sa bali, nga number 1 nga makaawat, kadayday kasasaad, dano di ka, kasi isot naggapuan nga biyag. Kat ingka kadakwada, danunem ida, kadi kasabam ti ibanghelyo ti pan nakaisalakan kadakwada. People need the Lord. You know? Jesus said, they are like sheep without a shepherd. Kas dala karnero awang mangidaulo. They go their own way. You know? So they need the Lord. And so we need to go and plant a church, nga kadeta nga church. Di tatayo nga ibayog, ipatakder ti bandera ti ibanghelyo, kat ipukaw tayo ti mensahe, tapno dagiti tattao nga mapugpukaw, dagiti tattao nga agturturong ti panakadusa, agbibiyag ti kinasipngit, nga di pa'y makamamu ti apo, at dadayta nga church, nga agserbi nga lighthouse, nga makita dati apo kakabsat.
So we need to plant a church in Apari. We plant a church in Sanchez. We will plant a church in Lasam. And we have planted a ministry in Australia. Da kayo nga members sa Australia. Da kayo ti kamang iti dayta nga lighthouse. You are the lighthouse. So agsilaw kayo kakabsat. Ipakita yo nga ti tao, ti apo binalbaliwan na ka. Kat ibagam kadakwada ti inaramid ti apo keng ka. As I close, now you have seen the reasons why we do church planting. The mandate of the Lord, the value and destiny of the soul, people need the Lord. Amen ba mga kapatid? That is the challenge ita. Number 1, let us be witnesses in our immediate circle of influence. Masapol nga rod, ngagbalingkan nga witness. Anat witness? Agsao ka. Hana mabalin ti Kristiyano nga silent type kakabsat. Nga hanagsao, hanagsilaw. Ipakitam tabiyag mo, agsao ka, kat ibagam kadakwada, ti inaramid, iti yapo keng ka. Amom, kung kuna karod kat siyak na sa ibak, anak nagti pastor, kadakay nga dumagat, naggapo kay ti lubong, naggapo ti bisyo, nagmayat nga testimonyo. Agasam deta ko nam, amom brother, dati, itaytayag ko, tanduay, tatan itaytayag kon Biblia. Mabigla kay siguro, makigtut kay siguro, anat naknakan ko, anat napaspasamag kanyak, ngam kayat ko nga maamuan nyo, talaga nga ti apo, balbaliwan na ti biyag iti tao. Amen. The Lord can change your life. Kaslang ti arig na ko nam, dete magmagnaka ta highway, nadungpar ka iti 18-wheeler, deta pa nakadungpar mo't 18-wheeler, imposible nga awan impact naging ka. Ti apo nam amok, kat permiti impact na ti biyag ko, the Lord has changed my life. Kat amuyo ko nam, naggapuak iti dayta ayan nyo, kat maditi turungan na deta. Kaya't kung nga maamuan nyo ti usto nga pagturungan ti panagbiag, Jesus is the way, the truth, and the life. Kasam deta, circle of influence, barkadam. Amuyo ti aramid ni Pastor June, tinaramid mi kadigiti, nasyaran mi jay Apari, ni Ma'am Lydia. Idibasyaran ni Pastor June, before nga agawid, kunana, ne, ikangkat sa nga pulo nga daily bread, ikangkat ti 12 na nga gospel tracts, agawid ka jay Lasam, ket inkay kan daily bread, digiti nga tattao, bunungam ti gospel tracts, digiti kakabagyam ken gagayem mo. Dapat kastata yung nga Kristiyano kakabsat. No, da kayo, nga nabayag nga members, dating aramidin nyo deta, ngam bimaaw kayo, dating nga message, kat naipaay kada tayo, tapno ma-revive ti soul-winning heart tayo. Ma-revive ti burden tayo. Ma-revive, day kinaaktibo tayo nga agibunong ti gospel tracts. Nagpakanbasa kakabsat ti Xerox machine. Kat no damatignay kada kayo, why not? Ngem day nakanbas mi nga Xerox machine nga fully colored is worth 120,000 pesos. Because we plan to reproduce thousands of gospel tracts every month. Address ti Bacara, address ti Australia, address ti Lawag, Pasukin, Claveria, Apari, Hawaii, ribu-ribu nga gospel tracts. So, we prayed kakabsat, ngem, inikanak ti apo ti idea, kasi 120,000 kakabsat ti bayad di Xerox copier. Kunak kan Daniel, ingka man nagkanbas talawag kadigitay printing press. Damagam no mano ti presyo iti maysa nga gospel tracts. Kat ti maysa nga gospel tracts, di na panan nakakabsat, no, pare-produce tayo ti 10,000, 6 pesos. Iso nga dakay nga members, agpare-produce tayon iti printing press, iti per set 10,000, ngem gatangan yun di kita tracts nga alaan nyo kakabsat. 6 pesos. But what is 6 pesos? No di pa kaitudan na, kat ay ayatem di nga kabagyan. What is 6 pesos? No di pangitudam, kat may sa nga gayem. Nga tipusom kunam, gayem, kayat kong agkadwatan to di langit. Hangko kayat nga impyernot papanam gayem. Mabalin nga mabigla ka, dito ibagbagakan ka. Ngam basaam dito ikat maamuam ti kinapudno. What is 6 pesos? No kararwa di gayem mo ti maisalakan kakapsat. Amen ba? So, ti aramidin tayo. Kat, kunak, may isang young men tayo dito, idinaminsan nga rabi tayo may timulong. Kunak,
Ikangkat manutitid ko. Ikangkat 15 nga daily bread. Syakti mang bayad. Kasi supervisor isunat pa sa kumpanya. Kung nakingkwa na nabayag ka ditan, panunutom dito, ikangkat 15 nga daily bread. Ikam daily bread, di kita lead man mo. Ikam daily bread, di kita superior mo, di kita heads mo. Di kita daily bread nga itid mo, palipitam ti gospel tracts. Kakabsat, pandemic, adut matmatayen. Okay. Masapol, nga sakbay, nga matay, di kiti nga tattao, maamuan dati ibanghelyo ti panakaisalakan. You just don't know. Nga data itid mo nga gospel tracts, usaran ti apo nga instrument, tapno jay tao maisalakan, malawlawagan ti panunot na. And you just don't know. Perhaps that's the only last chance they have before they die. So as Christians, we need to be witnesses to our immediate circle of influence. Adut gagayim yo, classmates yo, kakadwayo kakabsat na pagubraan, as a Christian, agpanunot ka, song batam to tiyapo. Kuna ni Ma'am Evelyn Villena, 73 years old. Kuna na pastor, it is true, I am weak, I am now old, but I'm giving the rest of my days to the Lord. Because song batak to tiyapo, di kiti nga kakarubak, nuapay nga jakman lain share kadakwada, iti ibanghelyo. There is a time to rest. There is a time to relax. But as Christians, we must not shrink from our duty and responsibility to become soul winners and witnesses for the Lord Jesus Christ. Number 2, let us be a key person to expand the work of God. Let us be a key person to expand the work of God. Amen. Dita ayan mo, si key person ditan. Kunak DJ, sinairak ni Paul, I'm not sure if he's watching right now, but Paul is working at Rusco. Kat kunak king kwa na, Paul, anat religion mo kunak, pagat attendam nga church. Kunana kanyak ni Paul. Pastor kunana, iji opisina mi di Rusco, everyday nga the devotion mi. Agsisinublat kami nga mang devotion. Christian, di baking bagi di company di Rusco. Kat kunana, everyday kami ag-devotion, kat apay nga mapanak pelang ti church ti Domingo. Kat everyday kami mutin ag-devotion. So impakita kin kwa na, number 1, di pa nakaisalakan, number 2, kung naking kwa na, itanta inawat po ni Kristo, you need to become a part of our church because masapul mo't pastor nga mangisuro king ka, tapno maisurom ti kinapudno. Kuna ni Pastor John Kaday J. Jerry, kunana, Hana mabaling nga isurom ta Biblia no dim amo ti usto nga panang isuro. So nga dapat adamang isuro ken ka. Somebody has to teach you the Bible so that you can teach it right to others. So ako nakingkwanan Paul, I'm giving you dinted ko sangapulo nga gospel tracts. Ingka gubra tong bigat, itud mo daytoy kadigiti kakadwam. Ibig sabihin, once nga si kakat na saved, Kristiyano ka member ka at HBBC, you must be a key person to expand the work of God. In Australia, da kayo, sangapulo kayon. Sangapulo kayon kakabsat, da kayon ti key person dita. Awan dapat kada kayo iti, no kuma mais, awan kuma kada kayo iti agbungi. Nga iti pamati. No kuma irik, awan kuma da kayo ti agbaling nga ipes. Dapat amin kayo dita, inawat yun ni Kristo na isalakan kayo. Masapul ako na Lord, usarunak nga key person diti Australia. Tapnon, adu nga tattao ti mayasideg ken ka ket maamuan dati kinapudno. Iji apari, Ma'am Evelyn, Lasam, Ma'am Lydia, Dita Sanchez, Ma'am Pans. Kada kayo kakabsat, in your respective work, respective nga eskwelaan, be a key person. And listen, na kayo nga young people, inutang kayo nga tawagan kakabsat, I will engage you. I-engage kayo. Kaya't yumangkan saan, ikang kay ti gospel tracts, kat I will require you to give gospel tracts to your friends, to your relatives, kadagiti classmates yo. Okay? I will require you. I will engage you. Tayo kabsat tap no maawatan yo, ngahaan lang agsasaw ti ubrak dito no di kat kas pastor, idaulwang kayo. I will lead you to do it. Awatan nyo kakabsat? We are going to do that. Ket, idi Biyernes, napanak, binaunak ni Pastor John na mapanggumatang tipinta.
EJ Lambert, J. Apari, may isang balde nga pinta. Kat at dadjay, di makimbagi, ni Sir Mike Chua, kung nakingkuha na, Sir, good morning, anat na ganyo, Mike Chua. Adu kabagyan nyo, di batak. Adu Chua jay. So kung nakingkuha na, Sir, I would like to give you this, a compliment from HBBC, Osana Bible Baptist Church, taga Bacaraat. I'm Pastor Cadelinya. May kami diti apari, tao may idanon, ti Ebanghelyo iti apo. Kat ikang kayo, apo nagsaya atong pastor ko na. Kat kunak ka digiti sekretaryo na upat da. Kunat, ikang kay kumang awansat na itugot kun, kunat, nagsublyak ti lugan. Napanak na ngalat upat nga daily bread. Inikak ti sa gigay sa gospel tracts. Nagsubliak, kat kunak ne, ikang kay lang kunat. Kat kunat di may isang sekretary, pastor ta dete intedyo kiniser kat rugyak nga basbasaan ni kunana. It gave me an idea. Ngano'y palubos ti Apo next week, listen, agsublikam di apari, ang gagawin namin ni Pastor John, amin na manager ti bangko, at the BDO jay, at the BPI, at the Metrobank, at the PNB. Ing kami kakabsat, kat ikamit daily bread, digiti amin na managers ti bangko. Numabalin amin na empleyado. Promotion. Kasta dapat na tayo nga members. Tulungan nyo nga i-promote ti trabaho ti Apo kakabsat. Facebook, iseryo. Praise God, iseryo, digiti devotionals tayo. Promotions tayo amin digiti. Kasta dapat ti ka-aktibo tayo. No kasanod ka-aktibo digiti papastoryo. Kasta kay dapat nga members kakabsat. Agpanunot kayo. Hello? Teko na ni Pastor John, hanta yung nga paturugan ti pamati tayo. Masapol na ti pamati tayo, granyan. So income digiti amin na businesses, kat digiti manager, cashier, ikami amin daily bread. So we are going to bring 100 daily bread to apari next week, palubos ti Apo. Kat ikami digiti kakabsat. Income to ken mayor. Mayor, ano tayo bilyedo nan? Mayor Chan. Nalipatak tayo naganan. Mayor Chan, ti apari. We will go and meet him and give him a daily bread. So, deta ti challenge kada tayo kakabsat. Hantay sayangan ti gundaway. Hantay yung sayangan dagiti connections ken networks nga inted iti Apo. Number 3, let's not focus on the problems but on the prospects. Mabaling adot problemam ita hamo padakkelan ng kakabsat. Mabaling ado dagiti sen na iti biag mo dim padakdakkelan. Adot sakit na mo hamo padakkelan deta ang kakabsat. Italek mo ti Apo. Do not let problems hinder you from serving God. Hello? Do not let your heartaches, do not let your disappointments stop you from doing the work of God. No, the problema hamo padakkelan, italag mo ti hapot ko nam Lord God, itad ko ti problema ken ka, ket usarem ti biag ko para ka detoy church planting. Focus on the prospect. Okay? Digiti Israelites, they were focused on the giants instead of the wonderful land, the opportunity they have. So as brethren, as members, let's focus on the prospect. And last but not the least, maudi kakabsat. Number 4, let us renew our mission commitments. So DJ tithes and offering tayo, makita yo at the mission offering, local and foreign. Makita yo ita, God is moving us and pushing us not only to build a church building, but to plant churches. So ag-respond tayo nga members. Ti maysa nga response tayo kuna tayo, Apo, kada kayong awampay missions offering na. Hello? Sino kada kayo the mission, abang mangtad ti missions san? No awampay missions offering yo, mangtad kayong kakabsat. Hangkay pilipilitan na mangtad, ngam I am challenging you. Respond to it. No dati ka tithes, lab offering, awampay missions mo. Kakabsat. Numabaling ang kapelag kokok tap tumangtad ka ti mission, itad mo ta mission offering. Because we are going to plant churches. Amen ba mga kapatid? Oh, kada kayo nga givers, amok nga naragsak kayo nga makangag, deta nga challenge kakabsat. Dati nga naganak, kitantay di kiti anak tayo, no awan in dati mission, challenge tayo ida kakabsat. No awang kwartada, hanabali nga datay pelat mangtad, ngam at least, rugyanan dan, nga maayat ti mission, makita da digiti mapaspasamak, hanlaan kakabsat nga attender tayo, no diket partners tayo dapat iti church planting. Oh, malaksid kini Pastor Rakatcho, praise the Lord, Pastor Rakatcho, if you're watching, praise God for your investment in the work of God in Apari. Ngam di last week, we were there.
Kuna ni titulo ni kanyak, adata ni titulo ni, to God be the glory. Pastor, adda iti, ano ti kunanan, Gcash mo. Yes, because I want to give for the mission in Apari. Praise the Lord, He is one of the first to respond. Iso nga, nang kakabsat, kat di kat adanayon, di kitay, pagpamerienda kanda dumapay nga magastos. To God be the glory. So if the Lord has touched your heart, mapangkamintumanan kakabsat, ag mission iti detoy. And if the Lord has touched your heart, malaksid nga the missions offering ko ng pastor, I have committed for the building, I have committed something for the ministry, but the Lord has touched my heart. At the resources ko, I am going to commit for the mission, the church planting ministry. To God be the glory for that. Amen? In the meantime, agkikinararag tayo kakabsat, pray for us, Pastor June, for health and strength. As we will be able to do more for the Lord. Pag-pray yung kakabsat, dito HBBC Pastors School, because we are going to train professionals to become preachers. Kararag yun ni Jeric, makasarak ti pag-ubraan na, deta. Pray for Jeric that he can find a work in Apari, so that while working in Apari, he will be our preacher in Apari. No ipalubos iti Apo. Amen? Tekunak manen, dakay amin ta Australia, dakay nga lalaki, Nelson, Dexter, Michael, Aldrich, Adonis, Brother Mel, Danamisak, dakay may nga lalaki, ag-enroll kayo, tapno agbaling kayo nga preachers iti sao iti Apo. Amen ba? Ha? Pakita man deta Zoom. Okay ba? Oh, deta iti dapat akararagyo, agbaling kay nga preacher iti sao iti Apo. Okay. So, kararag tayo nga rod. Kaya i-prepare yung man si Mike ni Pastor June to close us in prayer. Missions is the heart of God. So, kailangan tayo kapsat, agtulnog, dati nga mandate ti Apo, kat kung kunak habang nga dapay pigsa kakapsat, kahit kut makatulong agi-plant ti church. So, hoping by Tuesday, we could go back to Apari, then drop by Lasam by Wednesday, and also Sanchez Mira. So nga, ikararag na kami kakapsat that God will give us His strength. Let's pray. Lord, thank you so much for the message that we brought by your servant. It is a great challenge, Lord, that we are not only a church, but the mandate is to go and preach the gospel, not only in Judea, Samaria, but unto othermost part of the earth. Lord God, we renew our mission commitment because we want to partner, Lord, with the Lord's work of HBBC. We may not be able to go, but we can give something so that people will be saved. So right now, I pray that you will speak to the hearts of your people. You will continue to meet our need in our mission work. Bless us and strengthen us, especially our senior pastor. Give him wisdom as he continue to lead SBBC. Bless everyone in a very special way. In Jesus' name, amen.